Kasalayan mango, ibilaw min penluka, pilmen luka kupuran koros ong nan programen Kohkohp. Ekisan so samalar katay kelang wein Israel aw ya kilelew, kilelen imun ranakan ong kitayl kelang reyo nan programen rantayo me kosaya me Israel kinuya kilel ong weikan ye kosanan Isaiah iralaw walu rejudik Isaac walu kasi yang trial tuan Israel a kinuya kilelew tribal kelang tuan momen poitaan Kohkohp mepit tukapik me kauno ketin masa ni yung trial ni trial pan kelang tukapik teiral me masa ni yang anso masa ni ni mal pan kelang tukapik akan katarla tek maleseme summer terak pil kerentor Teko saya menang kitu ki pai sekwalu tu ke biku katarlar tre poye i par me Israel abiada ni right like an separal o wiala e way en kapatapat en way en United Nations kan kedai bil kelang tuen nan Ezekiel iralaut selisa kisu tuen Di matakan gay, mepil kasikar tar, kiliral koyang utukaral koyang idra masakin to koyang esngakin mor. Anso me esngakin mor paan koyang, wein Israel, hakata imang katalang kilang ireyo nan, bukan Rome relaw te isageo, me paan kasalyong tal tama paan uyawi. En san salong katayl, me ranwat wein Israel, iral ton wein Israel kan, Saya kira kamelela me ye Christ me wiarail Messiah the son komo me arai so ko bagan kimuye kokupong rail par ngeter Irail so to kamelela me ye Christ me katto olen Nazareth Galilee railin da me yaramas men apkate kini kotamen rawo de beluya pileu kisen ma ngaimen Israel Ayam ban puralang, bian kosan nan wein Israel rawat, petak merban takre may kamilala may Christ may uya Messiah. May ban kosiya may isirabang kak may yan yang uyala, tron way melalin wayward. Katay ka lang tuan, Kohkohp may pit, kot, kopong rai serian Israel kan may euran, apan kapure rail pene, irayo may mengtalang bilkilang, sanan Isaiah, iralaut, Isaac rejudik Isaac riau. Kau no pan katin apiata plaik puen katin kasalayang weikan me epan purang katikipene men Israel o Suda o kapre Israel to sang ni kempayewen samba. Erik Kohkohp me pit kopurpur penen Israel nan way and Israel tenan sapanino me kot katin katkiyang Abramo katauto kan. Apaitar ni atrail kosiayer menang kitup kipai sekwalu Israel wialar weyo nan samba par ngeter Israel sote wi awe bo Israel par pasang nan samba par pasang wet pil treptani par isisek merin komatalayan Christ ni aso me rai son pen Rome kan halulong o kalaweti kanimo kawela temple me heret wiata Lasin temple memiye men Israel kan kin kautek lole te wiaral kautek nan maturi sek payo irajikitik kauno kadin kopong sapul me wareng kau me dan pasaroyo ba anola sudah kayo ban luwe tipo neo nan matu resek payo irajikeo ko saya Jesus Ketiket kola sang di ten pasarawio, sapoleme tun patangko erikeyang imbe reen kasale yang wieben imgan en ten paso. Ieri masani yang rail, yei kumail katete mau mebukat koros. Kumail enese posote takayeu pan luweti nantowe korusie pan rengkiti. Kohkohp buat paitar nan paris isak murin komatalayan Christ. Pileu Kohkohp me kasalayang katail, mesapole men kot masan melel,
o asute kin likam. Sompen Rom kan Israel petulongong nan kani mo Jerusalem. Israel kawela kani mo Israel kawela templo tingman kau ko ikarpen soto eu takaya luwa tipo neo. Pagi Israel isigay sang kol silver gun meminan wur en umang kau ko o karang kapana takay kan koros parpasang up de pieru yawe. Parpasang Israel reko kolang nan wegan koros wasak koros mereka kolaye nan samba ap nan Isaiah bila Isaiah wo ira toto nan buksaraw me kot masan yabang ko Israel bane ranwet Syrian Israel koko benesang nan we koros nan samba men Russia rekosang South America rekosang nan wein North America ye USA dua Canada nan Africa Israel pur-pur penenger wen Israel pagita pagi imun ran makare ta Kohkohp me paitar me tale sek me ta miyer ni imun ran nganang son paso ba kana ime emen rekenin tapane dan paso ba kokoto dapan tubenan wen Israel itu wen songon moment pakapen wayward rami mitanan mongyongen Israel seri en court seri me peni katin plata sabulum seri en sosokan hari. Iko siya ning kapan me ti matakan kau kasih kertar es ngakin humor me kot sa kin tepukan nan tumarai. O rawat mia men sus nan wen Israel opil nan sambakan wasa koros remi me kamelele me ye Christ me we a Messiah o price to tot is on pungut merekinda messianic Jew. Ap aso yo ni aso keren yo moe me wen Israel pon te Israel me bang komorlakan raban komorla dituan puksaro ya masih yang tay tabang lang nang bukan Rom relaut Ezekiel irajigidik reisa klemau lel reisa kuano mami sapol mo puksaro rawar ko mayang ipakalang nan repukat tang watak pana Rom relaut Ezekiel irajigidik reisa klemau olel Riesek bueno. Ko saya eri rieko mi meleleu merir me imen kumail en bil ese po ebani ready sang kumail amail metmetawe tuan amail lalagong. Eriet kaptakailan men Israel go sotapan patapat a epan tatawrte laulel wentoton men likikan me kilelitier panwiala sa pulimen kot. O ye tuen en men Israel kan koros arpan morla. Nintuan puk sarawi hemasani. Son komauro pang ketito sang Sion. E pang ketiki sang song suet koros ren katautok en Jacob. Heri song riame irabukat kasaliyong ketail. Me kot moitong Syrian Israel en kaptakay. En leloto rawat ren kaptakay. Pagi kot kotoke ketal men ligigan. I an ketal men ligi atal may an sawet menda may and Gentiles. Ye I ketal me uya Gentiles de seri me mimi likin ino me kot ketumuya yang Abramo katautoke kan. I makari yang Christ kak masa niki yang lima no me peksawas re. Serubung an ale kanan kiti akan serikan monga kos kiti yang kitikan. Pagi aso bukau ketal men ligi de ketal Gentiles style rasong kitikan. Ap murin tataw kau yawir ni lobu intan Christ kerdi tatawagan komor ap kipeti ramas koros atal poson makari yang rawa kita men ligi tal yang uya kotautok en Israel te Abraham eri eindame men Israel rekep takaila oral kep takai esudepan patapat a epan tatawr je laulel wen toton men ligi kan me kilel tier pan wiala sabulemen kot. Ari tuwete kital men ligi kot kotoke kital ansawat kot totong kital men ligi pagkital ang kaluwa ke men Israel and kaluwa ke men Israel. Ari kital men ligi kan and amamian nembe me kot kileletier me kital men ligi kan pan lel koros men ligi me ban petalongong nan wen kot te me ataral ban intring dier
nan bukan komor ni ang sa menempe wat panlel iyang sa makot panut perkeklang o koto ke Syrian Israel kan aramas todo ken kosaya me kot sala tek Syrian Israel kan pwe kita na iral me komata la Christ au iban patak yung katay rawat me ezra melel pwe kisapol men kot me ewi ayong Abraham sote megot pan kawela hari nan Rome relaut Ezekiel rejitrisik lemau kasiliang katay tuan karaben Israel akap takay lel rawat pwe kitay men ligi me kareta o nariesek wano ko siya o yei tuan en men Israel kan korosarpan maurla Tuan buk saraw ya masa nieri. Aso men nempen child men likikan panlel. Weni mo ba ang rejudi sang child? Pokot panut kotog sapul meserian Israel kan. I apan last chance ong Israel. Eri maywat mango kokoto mo child. Nan imeng child kotor po penenan iran pugen Daniel tuan supplement quote tatok me apan tripta wia yong Israel seri en Israel kan yapan wen rai yapan wen rai nan so mapan wia gi tatok wut nan Daniel relaut 12 o iratik kriya kisu ako saya kan menet pan wiyayong aramas toto kelay leo eren sonbar isu o epang katukweti mayroong isis o songan mayroong taykan eren sonbar suluwalap eri sansal kansens wad likam siku panutan ni wasa kayo ilaylan ten pas sarawiyo laulel makawataro pan lalodong imulan makot katin kubreyong eri nanaren sonbar isu Mekot pan kot-koto ke Syrian Israel gan, ye mayo me Christ ko pong trial, nan maturiyesak payo, iralaut maturiyesak payo, iratik-tikriyesak ew, mekosaya me may apal ew mo, mesurukin uyawusang ni trepin kawa lelator, anso enta, po apalen ni anso pan laut siyang apal mekin uyawusang mas, koto lelmet, pilsote me pan tuwesang met, koko late. Ari, makatay pangkilang, memiminan Daniel tuwaw riye sa kisu, ye en peace treaty may ray song-song, renwiyata ng bungan men Israel o men Arab kan ng Palestine, may sangatan ni President in US kay Mas opil Israel ton kaparabatan United Nation kan, res song-song, ren kipen na buin riyawan aramaswet, perenwiyata, en minimin salata kuat ng pangarail ap koko to sa ikin telel po ki kupuran ko sa ikin te paita. Eri is aramas menet me puksaro masani me apan wiyayong punin aramas pukat kelay lew ren sonpar isu. Ye olamen me kokotong kitay samba ni ansyo karen olmenet pang parada me kitay sa me nan ki nembe me inda wano ye me bilate inda antichrist ye all menet me ban wiyata tame samba song ren wiya son ba ngater sote kak paita i me ban kipene Israel Syrian Susan men Israel gan o Israel men Arab kan me song ren wiyata inowat nan pungarail pangwiyata ni sinanso mutumut kista me samba song rengwiyata ya rain sonpar ngeter nan wicket nan New York nan United Nations Israel men arapkan pan nanti yang rani tanlong Israel pekpekong wegan and UN ren kamanala ren yang wiyala ton way sansal nan samba ranwen abu kamelale me apan laulel kubren kot hong irairwet en peita ambang kak peita Armas sudah bangkak en wiyada makaitegin ikupren kot. Ernanaren sombari suwet ye anso me kauno kot pang pergektong Syrian Israel o tepta pilew koto ke Israel. Riyatun
totok wata bang huyawi. Isme ban huya totok wat pergi. Kedai kosia me kedai men ligigan te kedai Gentiles kan adal mui pan negir. Koros me kamelele rapturin momotso. Te pebukla en solengan. Pan kamelele me kedai koros men ligigan me komorla ta selaba mimi samba. Pekau ne bang keten eker kedai ye isangen an samba. Mueyo amban tepita. Mui sompar isuo. Hari. Ini ni sasa long trial rapturin momotsun an Thessalonik kayo relot payo reduk esak selula ya esak isu mamia sa belum buk sarawi kom watak repuka dan jengi di watak fokomian muewagi Thessalonik kayo payo esak selula ya esak isu koron kayo esak limau lima esak kayo koti bang kasal yang komi tuan pebuklan solang aban huyawi hari imang kelang reyo nang bukan kau tial laut isu. Kau tiada laut isu, redik selulel payo, ekosaya, o katitiki, kumail te pakawela samba, te nanset te tukekan, selau ki yang kileleu ni temen supplement code latukan. Ia perongatame Israel ko me kilel kidir kilel en code ni temerail, Israel me lop panen pakit sang ni kototok, Isaac Riau and Israel. Erwin Israel, Israel me lop panen pakit, me kod pan stambiela nan temoral gau nan mue abalo ye Israel me panut kalau ki masano. Miracle de manaman pan uyawi yung Israel me pan projekto kamelele, me ye kaun Jesus Christ me ketor pari ki semalaro. Ye ime Israel Messiah, o kod karpana pan stambiela te kilele Israel di, po Israel pan wuya totok en kalong kisabul me rongamau nan mui apal nan sonbar isu. Kaya armas kinta me Israel me ban wuya me lop panen pakit ap ay nanen sansalong kitail nan masanin kot me lop panen pakit o pangkosang ni katotok Isaac Riau en Israel nen riakit pansang niyew katotok nan mui apalwet ye Israel akan Yei Israel kan men kainak en men susakan sang ni kainak isa kriyaw Israel me banut kalongki masano pagkital men ligi atal may pan nekir tamdaman nan Rong res isa keo res klimaw res kono bataki yung try me ip Israel kap takay lelmet pagi kod koto men ligi kan pagi katring kileletier nambeo me kitay men ligi kan pan lel Abampu amban ut katoki komorla en way te komorla en men Israel gan nan Daniel bil kaskasyong tral merapan katok all manet pang katok itu merong isis nan eren sompar slu alep te eren nan alep in sompar suo aban tepta katok itu merong isis ketaban o Daniel bil kosia me pang kawata Sansal di kami si kama sa puego nan tren pas mesarawi bil maturi isak payo isak lima bil kasalayong trial. Ari trial armas panitek. Menia tenen wasame kayo sarawi puegi solar. Im sarawi yo megdal sair ning kapan solar men sompen romakan petolonger o ngongen ang kanimo somparisisek murin komadalang Christ o iral kawalara menia nim sarawi. Menia tren pas sarawi me sansal di kami si kama sa puego. Pag yantay Christ pang yata sansal likam si kamasabwe ko kilong lang nan mol me kayo sarawiyo o ye inda ma iye me kot o koros pamperti o bongi i ariak te pamitek menia ten pas sarawi pag ten pas sarawi olar imenen sansalong komuyo ngay rawat me men Israel Kohkohp por pampileo kawata Israel yuman kauta ko to ten pas sarawiyo Serien Israel bambileu purala o ya kautak ki merong isis and man meragin kotukuti o kitampong pe sarawiyo. Met me kasali yung trial, mayo me trial. Mimir ni imuin ran. Nan maturisak payo sa klamao, Christ masin ni kumalpan kilang tuwan sansal kansen siwet likamisikyew,
Mesego ptaniel kobatar, epan utanan wasa sarawio, memen me watak met en wewe ki. Nan 10 pas sarawio, the holy of holies. Nan iman kautek me impal me Moses wiyayang quote tuang kota masani yang tunabang yata impalo likiyo petalongala na naman kautek ko the holy petalongala nan wasa me kayo sarawasa kopani no mimilale wasa marenta me holy of holies pil tuete imang kautek me Solomon pil wiyata me Herod pil wiyata wasa sluwat koros mimi nan wasang kautek sarawiyo ay wasa me kayo holy of holies wasa me quote kin katipon kopani no sarawiyo me sapol me lingan Shekinah glory dan bukan wayok sa yung trial ya iwasaw me antichrist panale kilong lang sansal likam siko o indam me ko to koros pang pungiyo kamakamen solang pan tip me ban meyo me Christ masani nan maturi sek payo me tame tai watek itrojuk sekeu apal me ban lel nan meyo sudukin uya usang ni tepin samba o leletong nan meyo ranwet en sansalong trial mango me Israel ko no per pample ko taral tren pas sarawiyo Israel ko no patar le mekinuya le en keye Aaron o katoto ke kau Israel ko no patar lewet Israel ese isingekan mekinuya Kenak and Levi the Buinin Levi kan pagi Israel bagian uya puko and the dog nan 10 pas sarawiyo Israel ko siya me Israel kelep kena kuat kelep nan Israel me kolokol megot nan Israel intan Israel ban tesi intan men Israel kan seri me kato kan Levi's kan ban abagut pan sansan nan Israel inta po Israel me ban sabis de Israel ban the dog nan 10 pas sarawiyo po Israel me kinuya pukogi the dog kan nan 10 pas sarawiyo. Remango, kitail kajier ni imun ran. Yet maymen kaseliyong kitail. Pagya tail ansa wabil mutumutlar. Kitail watek ningapan nan Rome isake, risak lamau risak wano. Mamiyan nempeo makilil tiyer. Hong kitail men ligikan. Imang karta kitail ter papant. Kitail ter sokauti. Koto matangoto, petalong. May doang atang maninting tinampukan komor. Pagkatapan katiasang. Etapan tuwete nan may en Noah. Me ninolo ko alala to. Ton anso wiray soto onob. O ni anso miray ko to letalet ni wanimun. Warimo. Noah soto ka kritingan tasang lole. Pokot kritingan tisang mas ligi. Etapan pil tuwete kitail. Kitail ter papan. Pagi karben wen Israel. Akap-kap takailel ranwad. Pagi kitail mekareta. Men mayang Rong atak potet ranwet o men likur lang maran kaun Jesus Christ o kasamuyong nanamoy mo and uyala am kaun o son komo akom itawen kapakap and lukwet kalanganin komoy man kaun Jesus ikamelele o poson tatok bakom kachin uyata nilobuo pariakit samalaro di kamelele me intamu makelegal me kom kakaretie min lobuo panye ta sanger nan tip o ranwet ikoto momu dat bangki tip koros me wiyayang komuyer sang mas o lel ranwet o iluke komuyong nanay maur komuyan ketlong wiyala ay kaun o ay son komor sang ranwet o kokolate solar ayong pengay ap mekoro sumay tong komuya kalanganin komuy po'y kamelele me ay tungol at yang intindinan sapol mo puken komo kalanganin kupuren korusyen pit momotso en Colonia Assembly of God pinluklukete koros melel iralkan metungolen ki ananen palingen malkak eker telepon nempe silu riau sero wano silu payo isu o atungol email coloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang paten kito kautek
Rasarawi kan dimenseng klok Isaac. Pil niya pengkan ni sotri klok su kau tekin kapakapen ananakan. O mapuli-pulikan pilikin uyaray. Ansong kau te klok isu ni sotri ni alemkan. Kalanen kupromail korusyen.